Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Urukiko rw'ubutabera rwa Afrika y'Iburasirazuba rwahaye guverinoma ya Uganda iminsi 45 yo gutanga igisubizo cyayo mu rubanza ruvuguruza icyemezo cy'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga kukurinda abakekwaho ibyaha by'iyicarubozo. Uru rubanza rwatanzwe n'ishyirahamwe ry'abanyamategeko ba Uganda rivuga ko icyemezo cy'urukiko rushinzwe itegeko nshinga gitesha agaciro ibahirizwa ry'amategeko ku bantu bakekwaho gukora ibyaha. Urukiko rufite icyicaro rusha muri Tanzania rwategetse umushinjacyaha mukuru wa Uganda gutanga igisubizo cya guverinoma mu minsi 45. Urukiko rwaburiye ko niba guverinoma ya Uganda idatanze igisubizo muri iyo minsi, urubanza rushobora gukomeza kuburanishwa no gucibwa ko niyo nta gisubizo Uganda izatanga. Ingingo hinzira urukiko rwa Afrika y'Iburasirazuba gusuzuma niba icyemezo cyavuguruwe gihuye n'inshingano za Uganda zo kurengera uburenganzira bwa muntu no gukumira ibikorwa by'iyicarubozo ku bakekwaho ibyaha. Ubwo kandi polisi muri Uganda yatangiye igikorwa cyo guhiga abashoferi b'imodoka za Subaru zifite uburyo bwahinduwe bwo gusohora imyuka n'urusaku rwinshi. Iyi ngamba yafashwe nyuma y'ibirego by'abaturage ba Rugazi ku rusaku ruterwa n'izi modoka cyane cyane nijoro. Polisi mu gihe Rugazi mu karere ka Buyikwe yataye muri yombi umushoferi ukurikiranweho icyaha cyo guteza ihumana ry'ibidukikije binyuze mu rusaku. Ikinyamakuru BBC cyavuze ko umushoferi yataye muri yombi ku wa gatandatu ubwo yari atwaye imodoka ya Subaru ifite uburyo bwo gusohora umwotsi bwahinduwe kandi imodoka yafashwe na polisi. Iki gikorwa kigamije kurwanya ibinyabiziga bitera urusaku rwinshi no kwemeza ko abashoferi bubahiriza amategeko y'umutekano n'amategeko agenga abaturage. Nawe wazora umudepite uhagarariye akarere ka Kira muri Uganda, Ibrahim Semujunganda yavuze ko azahitamo kuba mu buhungiro aho kugaruka muri Uganda agafungwa kandi ko icyemezo cyo guhunga ari amahitamo ye bwite. Semuju yavuye muri Uganda muri Kamena umwaka avuga ko yari afite impungenge zo gutabwa muri yombi no gufungwa. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Bakabate, Semuju yavuze ko yagereranije ubuzima bwe kuba mu buhungiro n'ibyabaye ku bandi banyapolitiki barwanya ubutegetsi barimo Dr. Kiza Besigye, Elias Lukwago, Muwanga Kivumbi na Sam Mugumya bose bakomeje gufungwa. Yavuze ko kuba hanze igihugu bimufasha gukomeza gukora ubuvugizi, ubushakashatsi no gusangira amakuru, ibintu avuga ko byahagarikwa aramutse afunzwe. Ibi Semuju yavuze nyuma y'amezi make avuye muri Uganda, we yavuze ko yari agiye mu bikorwa by'idini. Yari amaze iminsi mike Jenerali Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda amutunze urutoki we na Joel Senyonyi, umuyobozi w'atavuga n'ubutegetsi mu nteko ishinga amategeko ya Uganda, avuga ko ariwe bazakurikiraho nyuma y'ifatwa n'ifungwa rya Lukwago ku byaha bifitanye isano no kudatanga amakuru ku byaha by'ubugambanyi. Besigye na Lukwago bakomeje gufungirwa muri gereza ya Ruzira mu gihe wazari umudepite wa Butambara County Muhammad Muwanga Kivumbi amaze igihe afatwa akanarekurwa mu manza zirebana n'ibyaha by'iterabwoba akaba afungirwa muri gereza ya Kitarya. Semuju yavuze ko hari abashobora guhitamo kujya muri gereza abandi bagahitamo guceceka, bityo buri muntu cyangwa se itsinda rikabanza gusuzuma uko ibintu bihagaze mbere yo gufata icyemezo. Ati icyemezo nafashe kugeza ubu nuko nahitamo kuguma hanze ngakomeza kuvuga no gukangurira abantu ibikorwa aho kuguma muri Uganda nkajya mu cyuma cyo hasi, no kuvuga muri basement yakorerwa iyicarubozo ngamuhoze kandi n'urwo w'ibyishimo, hanyuma nkajyanwa muri gereza ya Kitarya wo Muwanga Kivumbi ari cyangwa se muri Ruzira aho Lukwago na Besigye bari. Yongeye ko icyemezo yafashe atari amabwiriza cyangwa se urugero ashaka ko abandi batavuga n'ubutegetsi bakurikiza. Abajijwe ko urugamba rw'abarwanya ubutegetsi muri Uganda ruzakomeza mu gihe umuyobozi bakuru barwo bagenda bava mu gihugu, Semuju yavuze ko ibikorwa bizakomeza aho abayobozi cyangwa se abagize itsinda baba bari hose. Ati abantu dukorana bazakomeza gukora, natwe dutanga umusanzu aho turi hose. Niba turi gutanga umusanzu, niba tutari gutanga umusanzu ntabwo wari kunshaka ngo ngireho ikiganiro, nari kuba ndi mu buriri ndyamye. Bityo umusanzu tuzakomeza kuwutanga kandi aho umuntu ari ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi. Muri Uganda kandi hatangijwe ubukangurambaga bwo gukusanya amafaranga yo gufasha Dr. Jimmy Cyprien Sentongo, umwarimu wa kaminuza akaba ari umusesenguzi w'ibibazo by'imibereho, kubona miliyoni 30 z'amashiringi ya Uganda nyuma yo kurukiko rukuru umusanzu w'ibyaha byo kutubahiriza icyemezo cy'urukiko cyari gifite agaciro mu mategeko kandi kitari cyarahagaritswe cyangwa se ngo kivanweho. Ubukangurambaga bwo kumushyigikira bwitabiriwe n'abanyamakuru, abarwanashyaka ba politiki, abanyapolitiki n'abandi baturage basanzwe. Umuyobozi w'ishyaka rirwanya ubutegetsi muri Uganda Robert Center mu cyaguranye uzwi nka Bobi Wine yasabye abagande bo mu gihugu no hanze yacyo gutanga umusanzu wo gufasha Sentongo. Ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwije ubutumwa bwo gukusanya inkunga burimo nimero ya mobile money iri ku izina rya Atuheri Agata, aho abashyigikiye Sentongo basabwa gutanga amafaranga yo kumufasha kwishyura ibihano yategetswe n'urukiko. Cyaguranye ati ndasaba abagande bose bafite umutimanama bo muri Uganda cyangwa se hanze yayo gushyigikira Dr. Cyprien uko dushoboye kose no kumufasha gukemura iki kibazo. Tariki ya 18 Kamena urukiko rukuru mu ishami ry'imanza z'ibonezamubano rwategetse Sentongo kwishyura yazaba miliyoni 10 z'amashiringi mu gihe cy'iminsi 15 yishyura agafungwa muri gereza mu gihe cy'amezi 3. Urukiko kandi rwategetse ko yishyura Kampala International University andi mafaranga ya miliyoni 20 z'amashiringi nk'indeshyi z'ibaro n'indeshyi zidasanzwe, ndetse akanishyura n'ikiguzi cy'urubanza. Iyi dosiye yaturutse kuba Sentongo akomeje gutangaza ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga buvuga kuri Kampala International University, nubwo ku itariki 17 Ukuboza k'umwaka ushize hari hatanzwe icyemezo n'urukiko kimuza gutangaza cyangwa se gukwirakwiza amakuru urukiko rwavuze ko atashingirwaho kandi ashobora kwangiza izina n'icyubahiro cya kaminuza. Sentongo yari yajuriye icyo cyemezo ariko urukiko rwasobanuye ko kushira bidahita bihagarika cyangwa se ngo bikorewe icyemezo cy'urukiko kubera ko nta cyemezo cyo guhagarika ishyirwa mu bikorwa cyacyo ryari ryatanzwe. Icyo cyemezo cyakomeje kugira agaciro kandi cyagombaga kubahirizwa. Rwavuze ko ibihano byo kutubahiriza icyemezo cy'urukiko bikenewe kugira ngo icyemezo cy'urukiko cyubahirizwe. Ikintu cy'ingenzi cyatumye
byatumye urubanza rutangira n'ubutumwa Sentongo yashyize ku mbuga nkoranyambaga ku itariki ya 18 Werurwe uyu mwaka, aho yavuga ko iyi kaminuza yananiwe kwimurira amafaranga y'ishuri angana na miliyoni 15.57 z'amashiringi yari yarishyuriwe abicwa babiri. Sentongo yavuze ko abanyeshuri bombi bari barishyuye amafaranga y'ishuri yose ariko nyuma bagahindura kaminuza mbere yo gutangira kwiga muri KIU. Yavuze kandi ko abayobozi ba kaminuza bari bemeye ko amafaranga yimurirwa ku bandi banyeshuri babiri bari basanzwe biga muri KIU, ariko ko ibyo bitigeze bishyirwa mu bikorwa. KIU yahise isubira mu rukiko kuva ko ubwo butumwa bwari bunyonije n'icyemezo cy'urukiko cyari gisanzweho. Umwanditsi w'urukiko Kintusa Simon Zirintusa yemeje ko Sentongo arazi icyo cyemezo kandi yari afite ububasha bwo kucyubahiriza ariko ntabikore. Ibi byatumye ategekwa kwishyura miliyoni 30 z'amashiringi, maze bamushyigikiye bahita batangiza ubukangurambaga bwo kumukusanyiriza mu mafaranga, bavuga ko uburyo bwo kumugaragariza ubufatanye no gushyigikira ibikorwa byo nk'umusesenguzi unenga ibitagenda neza mu gihugu. Cyagoranye yavuze ko Sentongo yamaze imyaka myinshi akoreshejwe n'ubushobozi bwe mu kubaza abayobozi n'abafite ububasha kubazwa ibyo bakora, maze asaba abaturage kumufasha kubona amafaranga yo kwishyura ibyo yategetswe n'urukiko. Nubwo yemeze gutyo urukiko rwashimangiye ko icyemezo cyarwo kitari kigamije guhana Sentongo kubera gusa kuba yarinangiye cyangwa se yanenze KIU, ahubwo cyari gishingiye ku kutubahiriza icyemezo cy'urukiko cyari gifite agaciro kuko kitari cyagahagaritswe cyangwa se ngo kivanweho. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika, banditswe amashyaka akomeye arwanya ubutegetsi muri Kongo Kinshasa yishyize hamwe muri coalition Article 64 yamaganye ibitero byibasiye amashyaka menshi arwanya ubutegetsi, ndetse ashimangira ko igihe ntarengwa yari yacya tariki ya 15 Kanama kigikomeje. Ibi byatangajwe na C64 mu itangazo ryahise agaragara kuwa gatandatu ku itariki 7 z'ukwa 8. C64 igizwe n'ayandi mashyaka nka ESID iyobowe na Martin Fayulu, Ensemble ya Moise Katumbi, RDG Augustin Matata Ponyo na Mvore Delice Sanga. Iri huriro rivuga ko ku itariki ya Kanama mu gihe cy'inama ya politike abanyamuryango ba MRC, RDG na Ensemble batewe. Ryamaganye kandi igitero cyagabwe ku cyicaro gikuru cy'ishyaka ESID ku itariki 7 Kanama. C64 yavuze ko ibyo bikorwa ari hotera n'iterabwoba rya politike bidahuye n'amahame y'igihugu kigendera ku mategeko, ubwisanzure bw'amashyaka menshi ndetse n'uburenganzira bwo gukora ibikorwa bya politike byose birinzwe n'itegeko nshinga. C64 yongeye gushimangira imyanzuro yari yatangaje mu matangazo yo ku itariki 29 Nyakanga ivuga ko igihe ntarengwa cya tariki ya 15 Kanama kitahindutse. Iri huriro rivuga ko niba kugeza kuri iyo tariki nta bisubizo bifatika bizaba byahawe ibyo risaba, rizongera gutegura imyigaragambyo. C64 kandi yavuze ko yakiriye amakuru y'uko Oben Minaku na Ramazani Chadiri bagiye kwimurirwa ahantu h'imfungwa hazwi, nyuma y'uko nk'uko iri huriro bivuga bari maze iminsi isaga 200 bafungiye ahantu hatazwi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. C64 yasaba ko abanyapolitiki bashyikirizwa umucamanza ufite ububasha ku rubanza rwabo kugira ngo buranishwe mu buryo buboneye kandi bubahirizwe mu burenganzira bw'ibanze bwa muntu. Iri huriro kandi ryishimiye ko Olivier Kamitatu yashubijwe pasiporo ye. C64 yavuze ko ibona iki gikorwa nk'ikimenyetso cyo kugabanya umwuka mubi wa politiki uri muri Kongo Kinshasa, ariko kandi yasabye ko iki cyemezo cyagurwa kigahabwa n'abandi banyapolitiki barwanya ubutegetsi. Mu gusoza, C64 yasabye abanyamuryango bayo abayoboke n'abashyigikiye gukomeza kuba maso no gukanguka ndetse bagakomeza ibikorwa byo kwitegura bikorwa n'amashyaka n'imiryango bigize iri huriro. C64 yavuze ko ibikorwa by'iterabwoba n'igitutu bitazayibuza gukomeza ibyo yiyemeje byo kurengera itegeko nshinga, ubutegetsi bugendera ku mategeko n'ubwisanzure rusange. Naho leta ya Katari yatangaje ko ishyigikira ikurwa ryakozwe n'abayobozi ba Kongo Kinshasa ry'abantu 15 bari bafunzwe ndetse no gushyikiriza abantu ihuriro Alliance Fleuve Congo binyuze muri komite y'impuzamahanga y'umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge. Abo bantu 15 FC Ventura gutangaza ko 6 muri bo nabo bahuriye nayo barekuwe ku itariki ya 7 Kanama hakurikijwe uburyo bwo guhererekanya imbohe bwashyizweho umukoro mu biganiro bya Doha muri Nzeri umwaka ushize. Nk'uko bigaragara mu itangazo ryahise hagaragara, Katari ibonera ikurwa nk'intambwe y'ingenzi mu gukomeza icyizere hagati y'impande zombi no kuzana umwuka mwiza mu mihati ikomeje kugera ku bisubizo by'amahoro kandi birambye. Katari yavuze ko intambwe igomba kugirwa mu bikorwa bigamije guteza imbere abano n'ituze mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. FC Ventura kuwa gatandatu yatangaje ko abantu 15 leta ya Kongo Kinshasa yarekuye ikabashyikiriza uyu mutwe, 9 gusa muri bo bemera ko bari ku rutonde rw'abantu bafitanye isano nabo, mu gihe abandi 6 batari kuri urwo rutonde. FC Ventura yavuze mu itangazo yasohoye ku itariki 8 nyuma y'uko abantu 15 bashyikirijwe uyu mutwe ibunagana ku itariki 7 Kanama mu gikorwa cyafashwe na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. FC Ventura yavuze ko abantu bavuye ahantu hatandukanye bafungirwamo abantu muri Kinshasa barimo gereza ya Makara, gereza ya Ndoro ndetse n'abafungirwa abantu mu rwego rw'ubutasi rwa Kongo mbere yo kujyana ingubeni no kubaverekeza ibunagana banyuze muri Uganda. Uyu mutwe wavuze ko 9 muri 15 bashyikirijwe ari bamwe mu bantu bari ku rutonde rw'abarirwa muri 768 wari waragejeje kubahuza b'ibiganiro by'amahoro usaba ko bari kurwa nyuma yo gufungurwa na Kinshasa bazira gukekwaho kuba bafitanye isano n'uyu mutwe. Ku bandi 6 FC Ventura itemera yavuze ko umwe ari umunya-Uganda ufitanye isano nayo, mu gihe abandi 5 bafatiwe abantu batandukanye harimo Katanga, Ituri na Kinshasa bakaba batari ku rutonde rw'abantu yari yaratanze. FC Ventura ivuga ko bituma ihererekanywa ry'abantu 15 ritagaragara nk'aho Kinshasa yashyize mu bikorwa mu buryo bwuzuye ibyo yiyemeje mu masezerano ajyanye no kurekura abafungwa. Uyu mutwe wavuze ko irekurwa ry'abantu 15 ari intambwe ishimishije, ariko umubare w'abarekura cyari muto cyane ugereranyije n'ibyo wari witeze. FC Ventura yasabye Kongo gushyikiriza abahuza urutonde rwuzuye kandi rugezweho rw'abafungwa batararekurwa ndetse ikanatanga ingingo isobanutse igihe abandi bazarekurirwa. Uyu mutwe wavuze ko umaze hafi umwaka ushyikiriza CICR abasirikare n'abarwanyi barirwa mu bihumbi bafashwe ku ruhande rwa leta ya Kongo
babo barimo abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo kugira ngo nabo bakirizwe Kinshasa. Uvuga ko Kinshasa itarabyakira kandi ukagaragaza impungenge ko kutakira abo bantu bishobora gukoreshwa nk'impamvu yo gukomeza gufunga abantu FCM23 ivuga ko bafungiwe Kinshasa. Mu gihe leta ya Kongo kwerekanwa ry'abantu 15 ari ikimenyetso cy'ubushake bwabo bwo kubariza amasezerano ya Doha, FCM23 yavuze ko icyemezo cya Kinshasa ari intambwe nziza ariko idahagije. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Banitsikoza ari vice president wa Kenya akaba n'umuyobozi w'ishyaka DCP Rigathi Gachagua yavuze ko sitasiyo ya polisi ya Kikuyu ikwiye gufungwa nyuma y'amakuru abuza abapolisi bakorera muri ako gace n'ubwicanyi bw'umushakashatsi mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe Dr Victoria Mutiso. Gachagua yavuze ko sitasiyo ya polisi ya Kikuyu ikwiye gufatwa nk'ahantu hakorerwa ibyaha nyuma y'uko bimenyekanye ko abapolisi bakekwa kugira uruhare mu rupfu rwa Dr Mutiso bakomoka kuri polisi ikorera muri Kikuyu. Ibi Gachagua yavuze nyuma y'iminsi mike urwego rw'ubugenzacyaha muri Kenya rutangiye ibikorwa byo guta muri yombi abantu bakekwa kugira uruhare mu icwa rya Dr Victoria Mutiso. Gachagua yavuze ko hari uburyo bw'inzego za leta bushobora kuba burimo kurinda cyangwa se guhisha abapolisi bakekwa kugira uruhare muri ubwo bwicanyi. Yongeye kugaragaza impungenge zikomeye ku mikorere y'umutekano, avuga ko sitasiyo ya polisi ya Kikuyu ishobora kuba yarahinduwe ahantu hategurirwa ibikorwa byo kwica abantu. Ibyo bibaye mu gihe iperereza ku rupfu rwa Dr Mutiso rikomeje ndetse hari abapolisi bakekwa kugira uruhare muri uru rubanza bakomeje gushakishwa. Amagambo ya Gachagua yongeye gutuma yibazwa ku mikorere y'inzego z'umutekano kuko n'abapolisi bakekwa ibyaha bikomeye bakurikiranwa. Inkuru y'ikinyamakuru The Standard ivuga ko Gachagua yavuze ko sitasiyo ya polisi ya Kikuyu ari ahantu hakorerwa ibyaha ashingiye ku makuru avuga ko abapolisi bafitanye isano n'urupfu rwa Dr Mutiso bakoraga kuri sitasiyo ya polisi yo muri Kikuyu. Hanyuma hasigaye hafi umwaka umwe ngo Abanyakenya bajye mu matora rusange ateganyijwe umwaka utaha. Igihugu kinjiye mu cyiciro cya nyuma cy'imyiteguro, aho amashyaka n'abanyapolitiki batangiye gushyira imbaraga mu gushaka abakunzi n'amajwi azabafasha gutsinda amatora. Perezida William Ruto ari mu bantu bari ku isonga mu rugamba rwa politiki mu gihe barwanya ubutegetsi bwe n'abakomeje kwiyubaka no gushaka uburyo bwo kumuhangara mu matora ataha. Igihe gisigaye cy'umwaka umwe kirimo kuba ingenzi cyane kuko abanyapolitiki batangiye kongera ibikorwa byo gusura abaturage, gukora amateraniro no kugirana ibiganiro n'abayobozi b'uturere dutandukanye. Muri iki gihe ikibazo gikomeye kiri mu ishyaka riri ku butegetsi no mu mashyaka arwanya ubutegetsi kigamije kumenya abazahagararira buri ruhande mu matora ya perezida ndetse n'abaziyamamaza ku myanya y'abadepite, ba senateri n'abayobozi b'inzego z'ibanze. Perezida Ruto amaze yongera ibikorwa byo mu turere dutandukanye tw'igihugu mu rwego rwo gukomeza gushimangira umubano we n'abaturage no gushaka inkunga politiki imbere y'amatora. Ku rundi ruhande abarwanya ubutegetsi bakomeje kugerageza guhuza imbaraga kugira ngo bashe guhangana n'uriyobowe na Perezida Ruto. Hari kandi abanyapolitiki bashya n'amatsinda y'urubyiruko agenda agaragaza ko ashaka kugira uruhare rukomeye mu matora. Urubyiruko cyane cyane Generation Z cyangwa se abajenizi rwagaragaje imbaraga mu bikorwa bya politiki yo mu myaka ya vuba kandi uruhare rwarwo rushobora kugira ingaruka zikomeye mu matora umwaka utaha. Ikindi kibazo kizaba ingenzi nuko komisiyo y'amatora n'imipaka ya Kenya izategura amatora cyane cyane mu bijyanye no kwiyandikisha kw'abatora, imikoreshereze y'ikoranabuhanga no gutangaza ibyavuye mu matora. Mu gihe hasigaye umwaka umwe gusa abanyapolitiki bose basabwa kwihutisha ibikorwa byabo. Igihe cyo kwitegura no kubaka imbaraga za politiki kiragenda kigabanuka, bityo uruhande rukaba rugomba gufata ibyemezo bikomeye ku bijyanye n'abakandida, amasezerano ya politiki n'amashyirahamwe azafatanya mu matora. Mu matora umwaka utaha azaba ari ingenzi cyane ku cyerekezo cya Kenya uko azagera mu buyobozi bw'igihugu mu myaka 5 izakurikiraho, uko imbaraga za politiki zizagenda zihuza cyangwa se zigatandukana muri uyu mwaka usigaye. Nibyo bishobora kugira uruhare runini mu kumenya uzatsinda amatora. Umuyobozi w'ishyaka Democratic Party Justin Muturi yasobanuye impamvu atemeranya n'umuyobozi w'ishyaka Democratic for Citizens Party Rigathi Gachagua ku nyungu zitandukanye zihana politiki yo muri Kenya muri iki gihe. Muturi yavuze ko atemeranya na Gachagua cyane cyane ku buryo bwo gutoranya umukandida uzahagararira abatavuga n'ubutegetsi mu matora ya perezida, ndetse no ku gitekerezo cya Gachagua cyo gutumira amashyaka ya politiki akorera cyane mu karere ka Mount Kenya kugira ngo yishyire hamwe mu ihuriro rimwe. Gachagua amaze igihe asaba amashyaka n'abanyapolitiki bo mu karere ka Mount Kenya gushyira hamwe imbaraga hagamije kubaka ihuriro rikomeye ryazahangana mu matora ya perezida ateganyijwe umwaka utaha. Ariko Muturi yavuze ko uburyo bwo guhitamo umukandida wa perezida butagomba gushingira ku masezerano cyangwa se kuba amashyaka yo mu karere runaka yiyunze gusa. Yagaragaje ko hakenewe uburyo bwagutse kandi bwubakiye ku mahame ya politiki ashobora kwakirwa n'abanyakenya bo mu bice bitandukanye by'igihugu. Nubwo Muturi atemeranye na Gachagua ku buryo akoresha mu bya politiki, yavuze ko Gachagua ari umuntu wiroshya utega amatwi kandi ushobora kuganirwaho. Muturi kandi yagaragaje ko ibyo batemeranyeho atari ukuvuga ko adashobora gukorana na Gachagua, ahubwo ko ibitekerezo bye ku bijyanye no kubaka ihuriro rya politiki ndetse no gutoranya umukandida wa perezida bitandukanye n'ibya Gachagua. Ibiganiro hagati y'amashyaka arwanya ubutegetsi bikomeje kwiyongera mu gihe amatora ya perezida y'umwaka utaha agenda yegereza. Abanyapolitiki batandukanye no gushaka uburyo bwo guhuriza hamwe amashyaka yabo no kubona umukandida umwe uzahangana n'abandi bahatanira kuyobora Kenya. Muturi na Gachagua bombi bari mu banyapolitiki bafite mu biganiro bigamije kureba uko politiki yo muri Kenya izaba iteye mu gihe cy'amatora ari umwaka utaha. Naho guhatanira umwanya wungirije perezida wa Kenya bimaze guteza impaka n'umwuka mubi mu mitwe itandukanye ya politiki mu gihe igihugu kitegura amatora rusange. Igice cy'abayobozi b'ishyaka ODM kiri gushyigikira Wycliffe Oparanya, umunyamabanga leta n'unite y'ubucuruzi n'amakoperative kugira ngo umwungirije wa perezida mu gihe cy'amatora. Iki gitekerezo cyongeye gutuma havuka imirongo mike y'amacakubiri muri guverinoma perezida William Ruto ishingiye ku bufatanye bw'amashyaka atandukanye, ndetse kigaragaza n'inyungu zitandukanye zihanganira imbere muri politiki yo mu burengerazuba bwa Kenya no mu mashyaka arwanya ubutegetsi. Impaka ku muntu uzabwa umwanya wa vice perezida zije mu gihe abanyapolitiki batandukanye batangiye gutegura amatsinda n'amasezerano ya politiki azabafasha mu matora umwaka utaha. Oparanya ufite imbaraga
imbaraga muri politiki mu burengerazuba bwa Kenya ari mu bantu bamwe batangiye kuva nk'abashobora guhabwa uwo mwanya. Ibi ariko byatumye bavuga ibitekerezo bitandukanye mu mashyaka no mu mitwe ya politiki kubera ko buri ruhande rushaka kugira ijambo ku muntu uzaba ku mwanya wa visi perezida. Ibi bibaye mu gihe kandi Kithure Kindiki musanzwe wungirije perezida wa Kenya akomeje kuba ku mwanya we muri guverinoma ya Ruto. Umwanya wa visi perezida uri hagati mu biganiro bya politiki bigamije amatora umwaka utaha. Mu burengerazuba bwa Kenya naho hari amarushanwa akomeye hagati y'abanyapolitiki bashaka kuyobora no kugenzura amajwi y'ako karere. Ibi bituma ikibazo cy'umukandida uzaba visi perezida kidafatwa gusa nk'ikibazo cy'umuntu umwe, ahubwo gifatwa nk'igice cy'ingamba nini zo gushaka amajwi mu matora umwaka utaha. Mu gihe ibiganiro by'amashyaka bikomeje, buri ruhande rurimo kugerageza kwiyegereza abanyapolitiki bafite uruhare rukomeye mu turere dutandukanye, cyane cyane mu burengerazuba bwa Kenya. Intambara yo gushaka umwanya wa visi perezida wa Kenya ishobora gukomeza kugira ingaruka ku buryo amashyaka akora amasezerano n'ihuriro ry'amatora, ndetse no ku buryo abatavuga n'ubutegetsi bashobora kwishyira hamwe mbere y'amatora. Naho umuyobozi w'ishyaka Democracy for Citizen Party Rigathi Gachagua yasabye abayoboke b'ihuriro ry'amashyaka arwanya ubutegetsi kwihangana mu gihe abayobozi b'iryo huriro bakomeje kuganira ku buryo bwiza bwo gutoranya umukandida umwe uzahangana na perezida William Ruto mu matora rusange umwaka utaha. Gachagua wahoze ari visi perezida wa Kenya yavuze ko impaka n'ibitekerezo bitandukanye biri hagati ya bamwe mu bayobozi b'amashyaka agize iri huriro ari ibintu byiza kuko biteza imbere demokarasi. Yavuze ko intego ari imwe, kubaka ihuriro rikomeye rizahangana n'ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bwa perezida Ruto. Gachagua yavugiye mu nama agirana n'abaturage Ingatatak muri Kajiado Central, aho yavuze ko abayoboke b'ihuriro ry'abarwanya ubutegetsi bakwiye kuzagira uruhare mu gutora uzaba umukandida wabo. Aho yavuze ko abayoboke b'ihuriro ry'abatavuga n'ubutegetsi bazagira uruhare mu gutora uzaba umukandida wabo uhagarariye ihuriro mu matora yo guhangana na Ruto. Ati twebwe ubwacu tuzi ko tuzakuraho Kasongo, ariko ntitwamukuraho turi mu biganiro byo muri hoteli, ntidushobora kumukuraho turi mu mahugurwa cyangwa se mu mahugurwa y'iminsi. Gachagua kandi yavuze ko hari ibitekerezo bitandukanye kugira umukandida w'ihuriro uzatangarizwa. Ati n'igihe tuzashyiraho umukandida. Justin Muturi avuga ko ari ubu, Kalonzo Musyoka akavuga ko ari mu Kuboza, Rigiji no kuvuga Rigathi Gachagua akavuga ko ari umwaka utaha, undi akavuga ko dutegereza gato. Nubwo hari ibyo batumvikanaho, Gachagua yashimangiye ko nta macakubiri ari mu ihuriro ry'abarwanya ubutegetsi. Ati izo mpaka ni nziza kubera demokarasi ntabwo ari urwango, ni ukutumvikana mu buryo bwiza. Abantu bafite ibitekerezo bitandukanye kandi twese turaganira dushaka uburyo buri wese yakwemera. Gachagua kandi yasabye abaturage b'umuryango w'Amasayi kutazatora perezida Ruto mu matora y'umwaka utaha, amushinja kuba atarashyize mu bikorwa amasezerano yatanze imbere y'amatora y'umwaka wa 2022. Yavuze ko Ruto yari yasezeranyije abaturage muri ako karere ko azakemura ikibazo kijyanye na Amboseli, ariko nyuma y'amatora ibyo yasezeranyije bitashyizwe mu bikorwa. Gachagua yavuze mu buryo bwo kunenga Ruto ati Kasongo yasezeranyije Amboseli, avuga ko muzabona ibirori birangiye. Yinjiye mu modoka hamagara umuyobozi wa KWS amubwira ko ibyo bintu bidahari. Muri rusange Gachagua yavuze ko kutumvikana hagati y'abayobozi b'amashyaka arwanya ubutegetsi bidakwiye gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko ihuriro riri mu gusenyuka, ahubwo ko ari igice cy'ibiganiro bya politiki bigamije gushaka umukandida umwe uzahangana na Ruto mu matora y'umwaka utaha. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Tanzania, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika baritswe guverinoma ya Tanzania yatangije ku mugaragaro komisiyo nshya y'abantu batandatu yashinzwe gukora iperereza ryimbitse ku byaha byakozwe mu mvururu zabaye mu gihe cy'amatora rusange yo mu Kwakira k'umwaka ushize. Bitandukanye na komisiyo yari yabanje gukora iperereza rishingiye ku kumenya ukuri ku byabaye. Iyi komisiyo kirimo n'abacamanza baturuka mu bindi bihugu bya Afurika kandi ifite inshingano zihari zo kumenya abantu bakoze cyangwa se bagize uruhare mu byaha kugira ngo bashyikirizwe ubutabera. Iyi komisiyo yatangijwe na Perezida Samia Suluhu Hassan mu biro byabereye mu biro byo kuwa gatanu w'icyumweru gishize, ije kurikira ibyifuzo byatanzwe na komisiyo ya mbere yariwe n'uwahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga Mohamed Chande Othman. Iyi komisiyo ya mbere yamaze iminsi 53 ikora iperereza ikarangiza raporo yayo muri Mata y'umwaka. Yasanze abantu bagera kuri 518 barishwe mu mvururu, ariko isiga inshingano zo kumenya babigizemo uruhare ku giti cyabo kuri komisiyo yari yagomba kubikurikirana. Perezida Samia yavuze ko komisiyo nshya izakora iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane neza uwatangije izo mvururu, abazigizemo uruhare n'abatanze amafaranga yo kuzitera inkunga. Inshingano z'iyi komisiyo nshya zitandukanye cyane n'iza komisiyo yariwe na Justice Chande. Komisiyo ya Chande ifite inshingano zo kumenya muri rusange ibyabaye, impamvu zateye imvururu, ibibazo bya politiki byazikurikiye ndetse n'ingaruka zabyo ku mibereho y'abaturage. Ariko komisiyo nshya nka komisiyo ya Rira yizibanda cyane ku kumenya inshingano z'abantu ku giti cyabo mu byaha byakozwe. Mu gihe umucamanza Chande yakirizaga Perezida Samia Suluhu Hassan raporo muri Mata, yavuze ko komisiyo yari yarabonye ahantu henshi hari ibimenyetso by'ibyaha bisaba ko babigizemo uruhare babiryozwa. Raporo ya mbere yagaragaje ko imvururu zifite impamvu zitandukanye zirimo kutishimira politiki, ibibazo by'ubukungu ndetse n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga mu gutegura ibikorwa bya leta. Yavuze ko byari imvururu zitemewe aho kuba imyigaragambyo y'amahoro. Ariko komisiyo ya mbere ntiyigeze itangaza amazina y'abantu runaka bakekwaho ibyo byaha. Komisiyo nshya niyo igomba kuzuza uwo mwanya. Umwanditsi mukuru wa leta Ambasaderi Dr Moses Kusiluka yavuze ko komisiyo ya Rira izakora iperereza ryimbitse ku bibazo byihariye byagaragajwe na komisiyo ya Justice Othman ndetse n'ibindi bibazo bishya bishobora kuvuka. Ibyo bizaba bikuyemo iperereza ku byaha birimo ubusahuzi, urupfu rw'abana, abantu baburiwe irengero ndetse n'ibirego by'abantu bashimuswe. Raporo ya mbere yavuze ko hashingiwe ku mibare ya polisi abantu 145 bagikomeje kuburirwa irengero, muri 758 bari batangaje ko baburiwe irengero hagati ya 2023 na 2025. Komisiyo nshya na Justice Shabani Ali Rira wahoze umucamanza w'urukiko rw'ubujurire rwa Tanzania yunganiwe n'abandi bacamanza batatu b'Abatanzania bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ikindi kidasanzwe kuri iyi komisiyo nuko harimo n'abacamanza babiri
bakomeye baturuka mu bindi bihugu bya Afurika barimo nka Justice Petrus Tirenge Damaseb, umucamanza wungirije uyobora urukiko rukuru rwa Namibia, afite n'uburambe mu nkiko z'ubujurire muri Lesotho na Botswana. Undi ni Justice Barishaki Cheborioni wo mu rukiko rw'ubujurire rwa Uganda, azwiho kugira uburambe mu gukora iperereza ku bibazo bikomeye birimo ibirebana n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu n'iperereza ku nkongi yibasiye Kasubi Toms muri Uganda. Komisiyo yaho iminsi 50 ni ukuvuga hafi amezi 5 kugira ngo irangize iperereza ryayo kandi itange raporo. Perezida Samia yavuze ko igihe gishobora kongerwa mu gihe komisiyo yasaba ko ihabwa igihe kirenze kugira ngo ikore iperereza ryuzuye. Iyi komisiyo izifashije amakuru menshi yari yakusanyijwe na komisiyo ya Cande, yari yaganiriye imbona nko n'abantu 323 bagizweho ingaruka n'ibyabaye, yakira inyandiko z'indahiro 153 ndetse na kuri isesengura ry'amafoto n'amashusho menshi hakoreshejwe uburyo bwa gihanga bwo gusesengura ibimenyetso ndetse n'amakuru ajyanye n'ahantu ibyo bikorwa byabereye. Ikirwa ry'iyi komisiyo nshya ribaye mu gihe hari abantu benshi bagaragaza gushidikanya ku buryo leta iri gukemuramo iki kibazo. Ubwo gahunda yo gushyiraho komisiyo y'iperereza ku byaha yatangazwaga bwa mbere mu Gicurasi uyu mwaka, imiryango itegamiye kuri leta n'abayobozi barwanya ubutegetsi barayinenze cyane. Ihuriro ry'imiryango 10 itegamiye kuri leta ryari ryarashinje komisiyo ya Cande kuba yararangije iperereza itagaragaje ababigizemo uruhare nubwo yari yakusanyije ubuhamya bw'indahiro z'abantu barenga 1300. Iyo miryango yavuze impamvu komisiyo yari ifite ububasha bwo gukora iperereza ku byaha yasize inshingano zo kumenya ababikoze kuri komisiyo izakurikiraho. Yavuze ko ibyo bishobora gutuma abantu bibaza niba koko leta ishaka kuba kubazwa inshingano ku byaha byakozwe. Ndetse n'abantu bakomeye nka Joseph Sinde Warioba uhoze ari minisitiri w'intebe wa Tanzania bagaragaje ko batumva impamvu raporo yuzuye ya komisiyo ya Cande itakizwe ahagaragara. Warioba yavuze ko mu bihe byashize raporo z'iperereza nk'izi zagiye zishyirwa ahagaragara kugira ngo zifashe igihugu kugera ku bwiyunge no gukira ibikomere by'amateka. Mu ijambo ry'ubwo yatangizaga komisiyo nshya, Perezida Samia Suluhu Hassan yasabye Abanyatanzania bose kuyifasha no kuyishyigikira mu kazi kayo